inera wai putpin mapari pari noya amoro bene luone honorable boss me ko team pariamo tin atie kandok kipotru ya moro kai amera wach kama leng ni aratigi lok maroma tek kaken mokene walong koni me achel eneni o wakany machaluwe umogo chaden bora moro keken ko umogo chaden bora chuli wilo waloro ne wan luwe watia chel tian kade neno tulpaluwe o kai no watiwa ke music promoters tikai watiwa ke radio presenters kitikai watiwa ke event managers kitikai manufuti under music promotion watie kilomitam kiluwe watie kilunyodo paluwe lokame achel dano lokame ario ereni luwe mekumalo me Uganda kichaye wapi karmalach we ilubacholi initially dano berkaneno we chalo something for a moyai onyomalaya katia lo mi dogo liting pian ana ya telo with lock mati lo the way ki yerowa for so long mano peke tamo ni kino beru biashara eto wano ti nyimu maja lumok cha den ne the way matiki lo tiano ki universities mapari pari me wilobo tie the way ma buchulu mongi paka we universities tie kai arati kire the way magitika jolo tiano ki the higher institutions me wilobo kitie kinukai the way mabola ko we do ko machalo biashara ma creating job onyo miu pitch iching bulu kitie kai watie ki joma kitie ki cruise mapari pari magembu yabo iwinyini kita chali yame Kampala koro krupa nga pa mero wajuje ara waje magam kai More Fire Entertainment, One Step Entertainment, Nal Republic kimukene mapoda ka paka wapot jwa goma ikini weng wiki cruise keken udwok level me charge ikom luwe morulok me ario ubit kingej ni kini eni peka fonyo beru malaya luwe kitie kichaden magimogo ngarumo motamo ni eni ngake bini we peke wane eni we ufonu ba fweni wabiru riek meloko we wani maubiru machalo accident ikwawa wapo donye we ni wamiru we wadonye we bi accident ma wanu poro ye en accident do biru we din wanoko doko very beautiful eno kadi wat iri ngorwa we peki na yot wanto kene wadonye we pianu nyuru doko we you are chilling can we jump anyway no bado kwa ya wake talent no berutie wa wore wowa waru one bible ma yero jai ni lu welu ma jai one one bible ma pepa lu ba ero mo bible mo choy ka mor kai mo bible mo choy kilo ba chuli wane ruwa ya du marchai kwa jipe korongo waru yoka kichai bakema yiri yoka ki muyeme lubukai yoka kichai tomakaro yoka kichai wanero yu me tonyo pajaye peolok accident wa dokira nyero kawa yoka marajo kwa yo wa duka mabe kumamba logme kiki luwe we ma yam ki weru me piem ya ara lo boss me ara lo tam no fi ara lo Togo ara lo kono Turki Sunday alo Janet Priska i William Kai la mera shiri akwanyo arwa ko e morka pagil barolanya me akaka we ni ka pegu o William Digo da do lanya ma pe
Kiti kapini yocha teka jolgi. Ero la mera arwaka kaka. Arwaka pingo luwe arwaka shiri morka pa Gilbert. Piera merni Gilbert am kia Paul Anthony. Mange piera ni wana ilu da ki yete tutwali kirwani. Wameri wana da kwa ritali ikim Janet Priska kene shiri princess da matere peke mange tika ridu da nete wabit olemgi. Teka pegu winyu lokwatin. Shiri princess Janet Priska won't make a door in the making. You are very beautiful daughters of Acholi, daughters of the world. Mutiro mbona kama kuponya neno machanga ngazi kikeke kama. Omera Wilson. Lucky, and I'm too proud. I'm too proud. Nay, and Anarwa on the way. The accident on the way. And Anarwa yellow way. Apa we are dead. My part in the Night Republic crew. Arwa on the way, my pet, we are dead. Lucky David Tickere. Patula Baboy Tickere. More fire entertainment. 8 weeks Tickere. Lupa Medugum, Amaru, Wawu music, Pia Chara, Makoya one. Make it more, but dog down, Lieutenant Tie. That didn't my more than Ropanyo. La temple away, no Chan Mayam one way, Manu no. One way, Lieutenant one, when you make a coach, or meal support, Lupa Medugum. A fire.